e le boitumelo jo bo tseneletseng ka gore tsatsi la gompieno ke letsatsi le le tlisang phetogo mo matshelong a ba le bantsi a ke re botsadi bone batho ba ba mo community jaaka rona ya ba kgone ba bale se le se kwala mme a re nneng re atele ba counseling ba gaetso re etele ba ba ka selelang maikutlo. As you grow older, the vision for reading, especially since we are distributing reading classes today, your hands move away from your eyes in order to see things. You think like you're going blind, but actually a simple classes can correct your vision.